Alright, ayan, naimbag oras tayo amin na sa nga para manipod dito yung MRC Studio at yung Rodenti programa nga na pauluan. At kumusta ka itan kasing problem of the day? Programa apa kay basahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biag ti may sa apagayam tayo ng agproblema kinagkit-kit daw ti pamalakad tayo. Kada ti manan ni kasin yung Yong Ruiz nga umay manen mangted biag ti may sa nga surat may sa nga pakasaritaan nga ti udi na ket adda parikot na ngayon tayo tumed balakadan. Ayan, kita kablawang kayo tinaragsa ka pa nagbibuya sa dinuman napaset ti lubong ti ayan yung ita. Good morning, good afternoon, and good evening. Kadigit ti live viewers tayo ti Facebook. Kasta pa yan, kadigit ti viewers tayo iti YouTube channel tayo nga na MRC Studio. And happy watching kada kayo. Paki-like, paki-share, ag-comment kayo. Padaanan tayo ti problem of the day nga napadayawan nga maibasa ita nga malem. Ti problem of the day ni pagayam nga nagpailinged itinagan Awaldo ngayon na pinauluan iti motor siklo. Alright mga kasin, irugite ka roden nga ibasa dati napadayawan nga surat nga may kanbiya kita nga malem ti problem of the day ni Waldo ngayon na pinauluan iti motor siklo. Sagudahin nga ti surat ni Waldo. Dear Kasinyong, sakbay man nga nakiburay ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Kablawang kay man iti naragsak ka aldaw yu dita na MRC Studio. Kastamet tayo nakablawak dagiti padak nga agbibuya ken kanayon nga mang subsubaybay dati nga programa. Ilingad naklatan itinaga na Waldo nga taga Ilocos Norte. Naawis met tirignak kasinyong nga mangibinglay iti pakasaritaak ngamin. Adda anak itinadagse na parikot. Ketsapi ko ma. Takalpasan ngayon ka ibasa to'y pakasaritaak. Ket may kandak to'y di balakad. Kasta unay ngamin ti sakit tinakim ko iti agdama kasinyong. Sakit tinakim ko iti mismo nga asawak nga ni Celia. No apay, akas talaunay iti sakit tinakim ko iti asawak kastoy man ngayon nak isalaysay dito nga pakasaritaak. Ay na, mailiw kam launay king kan, bakit? Anya nga tanong, saan mo latang ang ilipasin ta kontratam dita abroad ta gawid kalatan? Ay nga, saan na mabalin alakay? Saan na mabalin nga siya ilipas ti kontratak dito eh? Ken may saan ta pa nga nabaybayadan di iti naututang ta? Gapo iti panag-abroad ko. Ket panunutem latan. Nga, para iti masakbayan ti pamilya tayo dati iadayok kada kayo. Ken uri mo siya, maililiwak man kada kayo. Nga manaanusak. Ken masapol nga talaga ti sakripisyo lakay. Ala. Maawatag mo't kaya di bakit? Ang imdimlat na mo't maikat kanyak nga mailiwak. Sa bali lang tayo, adda ka mismo dito eh. Maawatak mo't lakay. Ang imaginanos tayo. Agsakripisyo tayo. Ipagpagaputalatan kini Joy nga anak ta. Nangrunakit ni. Agadalan. Sigurado nga, dumakkel matigastos tayo. Kaya ni nanang, pasaraya, maidalit iti sakit. Anong santela niyan? Tabareng, adamat latigasat ko diti sa bali nga pagilyan. Tati ang kang runahan launin nga kayat ko. Kat makaipatakdertan tumatibukod ta nga balay lakay. Mayatak ba't kindi ka nga planong bakit?
Tara paap ko mat ti maadda ni ti buko da balay. Tapno saan ti natangag na nayo nga agab-abangan. Iso nga ron ti ko naglakay, iso nga. Iyat atidog mo kumapay ti pasensyam. Ken ti kinaanos mo. Sige, sige, sige. Alam maturog tayo nga ruden. Katrabiin. Yung mabigat. Nagtuma nagtrabahon. Tati kayat ko, agtinulong tabakit. Ala, nasaya at nukas tati kapanunutam lakay. Ala, baliwag tulat at tumawagan. Takasaritak mat ni Joy kay ni Nanang. Sige, sige nga rat. Good night, bakit? I love you. I love you too. Tatang, kaano nga gawid ni Nanang? Ay na, dito di jak masungbatan, anak ko. Ang tila masigurado, mapayag pa'y ni Nanang mo. Taman na bulan na pala dyan, kadwa atawin ti kontrata na. Mailiwak namin unahin kin ni Nanang, tatang. Anusan talaang anak ko. Uray ta, numabayadan tayo ito di kiti utang tayon. Rogyan tayo tumutin ti agipatakder ti bukod tayo nga balay. Saan ka di nga, kahit mumot nga maadaan ti bukod na balay. Tapno saan mo anusan di ti nga pag-abangan tayo? Uwin tatang, kahit ko launay ti maadaan ti bukod na balay. Ken kahit ko pa ti ay ayam, ken baro nga arwaten. Iso nga rod anak ko, nga anusan ta. Tano agawin ni Nanang mo. Amang ano saan tayo nga makapatakder iti bukod tayo nga balay. Kinamang ano saan nga magatang di kita kahit mga ayam ken arwaten. Mailiwak lang amin ken ni Nanang, tatang. May ruwam kan tulat ta, anak ko. Urita, halos rin nabi kay mat ngagsarita iti cellphone. Sa palilaing ano at na dito'y ni Nanang, tatang. Adaak mat anak ko. Ala, may kanto sukunin into numalem. Sakto malpas si trabaho, iti construction. May kanto sukunin iti eskwela yo. Iure nak to. Uwin, tatang. Napananggayam ni Nanang. Napaniti ka rupa, tatang. Sige, sige. Paspasang warti mangan. Tagid dan tanton nga rumwar. Uwin, tatang. Apay ba't ka pagawidim ni bagat mo, pare? Ha? Naibagak na di dyan, paring Rick. Mailiwak namin kini bakit? Gagangay la dahi ta, Ay kita ay bagpaiking ka tadat abroad ti asawam. Uray di ka kumagkungkus agtab trabahon. Mabiyag na kayon ti asawam. Ang jakmat kahit tikas na pare. Kahit kumat na makatulong akmat. Isupay ta may inayon iti masapulan mi. Kin may isa, adara pa ap mi nga madani ti buko da balay. Aya, nagkapay pare. Aywin kayo pare. Adagayam isalsal dada nga motor. I mean, ilako da, ipataray da. Baka kaya't mo nga maadaan ka ti service mo. Ha? Motor? Uwin pare. Ngem deta, agkum-compute ka. Ngem no, adabukod mo ang motor, makatipid ka nga umagtrabaho. Ha? Nabayagin din na naadaan na kiti bukod ko ang motor. Isukarti ko laking ka pare. Akit no, adala kwartak ko ba? Akit, sakti bang gatangan. Nagbabalati pa ng ilako da. Agkasapulan da lang amin, iti kwarta. Tana idalit ti sakit, iti asawa na. Kit, baka kayat mo ko na. Di ka di pa nagpawit, di bakit mo? Kwa. Into no bigat ngagpawit pare. Tadi da. Akit eksakto na Ibagam kin kwa na. Nagumatang ka iti motor. Na tip-tipid ba't lang. Ngem deta, agkum-commute ka, ngumagtrabaho, kastamatan. Ag-commute ka pa yung mapan, mang sukon, iti anak mo, manipod iti pagadalan da. Sa bagay, ustot ako ng parang Rika. Aguri ka ron. Ibagaman, i-reserva na dyan motor. Baring no, may remedyarak matlaing. Baring no, dakkel ti ipaw ni bakit ko into nabigat. Ta siya akong ti gumatang dahita nga motor. Ala, sige karot pare, tayo bagak daw.
Waldo, ah, nanang, saan ka di nga agpawit ni Celia into no bigat? Gaputa day off na. Uwin ka no nanang. Ala, mangibati kan to, mangtad kan to nga kanyak, ti paghitsenda, kin pakigrocery, ket ne. Naibos tinagyan ti kusina tayon. Kastamatan, gumatakto pa yan iti bagas, dandani maibusan ti nagyan ti pagbagasan tayo. Sige na nang. Inakto pala alain into no bigat. Di kami pinagsarita kini Celia. Malang arod, ibagbagak laking ka, ipalpalagip ko lang. Tapno ti kasta, alakata, may rapin kong tumutayin, ti mapan mag-grocery, ken makipalengke. Sige nanang. Kumusta mo, ti asawa mi jay? Masaya at madanang. Baring no, makabayad kami tumatlaing ti utang mi. Kaya't ni Celia nga, makapatakder kami, tibukod mi nga balay. Ay, kat nasaya at nung kasta Nasaan lahat ng agab-abang kayo nga agnanayon? Uy, nga rod nanang. Iso nga ano sa mi Uri no, kanayon kami nga mailiw kinkwana. Kasta nga talaga tibiyag, masapol yulait ag sakripisyo, baraw. Nasayat kami mo't bakit? Nakaturugin da joy ka ni nanang. Ala, nasayat no kasta tanasapa damat maturog. Ay, napanpanugak. Aginanakan ko Uri ta day off mo no bigat. Wala ngem day off ko ngem rumwara to masapol ko mo tagpawit kada kayo. Ala kita engkanto matagpaspasyar bakit tapno no mailiw-liwag mo mati iliw mo kada kami. Ala sige. Ayun gayang bakit? Adala ko kahit ko nga ibagaking ka. At ako makahit nga pagsaritaan ta. Anya di jay? Kaya't ko mga gubatak iti bukod ko nga motor. Motor? Uwan. Ay, apit ang motor. Di ta pinakabaybayad iti utang talakay. Adda ngamin nagila ko iti motor nga nalakalaeng. Agkasapulan na ngamin iti kwarta. Ipataray da. Kat naamiris ko, dakkel nga maitipid ko no. Dakkel nga matipid ko no. Sa anak nga agkum-commute nga mapanagtrabaho kastamatan. Sa anak nga agkum-commute nga mapan mangsukon kini Joy manipod iti eskwela da. Una nga saan pala ko mga itat agbaybayad ta pala utang ta. Una nga manmano ti kasto nga gundaway nga adagi pataray iti motor nga nalakalaeng. Apis agmamano ay nalakalang. Kadya mo umanay dito ipawit ko. Kasalong nga rin dito utang ta nga naskin nga bayadan itatang bulan. Kahit no adda pamuspusan na bakit. Mangdiskitar ka pailaan. No mabalbalin, bumawi ka pa lang iti amom. Ay na, check amo no mabalin. Ipadas mo to Ay, ala na bakit? Tapno jak marigatan nga mapan mangsuksukon iti anak ta. Una nga, sigurado ka nga makatipid ka kada itang motor. Mano ko maiti pagplet-pletek iti tricycle nga inaldaw. Kaya motor, natipid mo't iti gasolina. Ala sige. Nung pagsaya at ang laki di dayta. Padasik ti agdiskitar. Agyaman ak bakit? Saan ka di nga napintas ti ko? Dati ko lang ng motor pare. Uy nga rin pare. Naitsambak ba ta? Baglakit din ta, nagdiskitar ni bakit ko iti may gatang ka dito nga motor. Uy pare, napintas ka talaga ni. Napurma pa Angim na pinpintas man detan no set upam pare. Ha?
Papintasin pa eh. Ay na. No sakla ti adda bukod na ang motor nga kastoy akit. Igastusak Nagbayad tupay nga set upan ti kastoy nga motor. Sagmamano ay ti pagpaset up pare. Nalakalaing mo eh. Ano talaga nga kahit mo nga pumintas na motor mo akit. Igastusan mo't Ulit damot dyan bro di bakit mo. Awan ti problema pare. Sa damot trabaho. Saan tayo mo't nga mauawanan iti trabaho, iti konstruksyon. Sa bagay. Napinpintas mo't lang No maset upan nga talaga. Saan ka di? Iso nga ruti kong kunak. Baam. Da isuro ka. No kasanong nga set upan dito yung motor. Dati akmat ka nagbut motor. Nga da set up na. Aking iniidi nagpamilya akong insarting kon. Agay misika. At damit di abroad ni bakit mo pare. Napintas. No at dati na set upan na motor mo. Talyawan da ka pwede kiti chicks pare. Ha? Awan ti panggap ko nga ag chicks pare. Ay nasaya to kasta. Angim siyempre. No makita nga napintas na motor mo. Ganado ka nga sumakay. Sige. Kita to pare. Kita do pa iti paggastusan mi. Mapalid. Kayam deta. Anta lang abroad di bakit mo. Sige pare. Inak pa nga ron. Inak sukunan ti anak. Ay, duming awang kaya mi Inak pa lang nga ron. Iyawid ko yung motor. Sige pare. Inak itid dati kwarta kini nanang nga nabati. Tapag grocery na kano. Kin pagpalengke na. Laki tayong kan. Adda pa mabati. Sana ulatan na. Adda abroad. Ti asawa na. Panawang kagiti pare. Nakon. Sige pare. Matuloy ka lang agpawid no bigat, bakit? Day of you to no bigat, saan ka di? Uwin lakay. Ay na. Ay, nasakit ti bagbagi. Kanaya na ka mapanpanog. Gagangay la day tada. Nadagsan nga ti trabaho. Tasiksikamit nga rod iti agdalos iti dakalabalay. Ay, permi ko namlakay. Ang iman-anusak. Ayat ko lang nga lumungaw ti biyag tayo. Tabaring marugyan tayo tumutin ti agipatak diri ti bukod ti nga balay. Mapasamag to deta bakit. Urita, jak mati sarding tit panagtrabaho kiti construction. Kanayon madlat nga the project ko. Kaya at least, makatipidak pa itan. Saan ako nga agplet-plete. Tadamot ng bukod ko nga service. Alakit na saya at ano kasta. Aywan, yung kanto nga rod agbayad kada ti utang. Dati mabati. Idulin mo pa ilang. Tanayunak ton maminsan, tabaring umanay ton nga igatang iti materyales, pangrugrog yan Ken nayunak tumanin binulan nga nayunan tatap no ti kasta, mabiit laing kat marugyanan ti ipatak na tang balay. Awen bakit, kasta nga talaga ti mapasamak. Sige, saan na muna nga panpanunutin dito Tawagan nagtulatan, no makaipawit kan, tayo nagtualain na dagos. Sige. Maturog ta nga ruten. Lakay. Good night ba ka? Oh, kitam, pare. Nagwapo no nakamags. Kunakmating ka. Wingert pare. Sumsabali tilangana. Itang nga. Kasla na sa patusan. Iti nangina. Nangina nga talaga. Tanangina madating gatang ko iti mags. Kayam data. Talang abroad di bakit mo. Saklat abroad ti bakit nakit. Napinpintas pa yung deta nga magsa. Umanay deti kanya ako. Sa may sa, agbayad kang pingping amin nga deti utang mi. Sa mangtedak to iti paggastos di balay. Kat, at least sakit, adat abroad di bakit mo pare. Sa damat lata sweldo iti construction. Napinpintas man detang pare no. Sukatam deta shaks na. Ha? Napinpintas ati pa nag-drive mo. Nalukluk na. Uray no mailubak ka. Sa mo nga marik na. Naglalo. Nung nginaan deta shaks nga isukat mo. Istak nga mi deta shak na deta. Medyo natangkan pare. Anya? Sagmamano ay ati kasjay.
Akat no kayat mo nga tayo napintas ti performance na akin nalagda. Akat nanginamot Ang awan ti problema pare. Adda lang ti abroad di bakit mo. Kita ito pare. Baring no adan to umanay nga igatang ko iti shocks. Alakit mo na pare. Napinpintas to man ta motor mo. No maikam ti napintas nga shocks. Sige sigar pare. Nagyaman na. Tatang. Oh, Joy, anak. Maperperdi dito sapatos ko nga pang-eskwelak, tatang. Ha? Di rubber shoes mo? Uwan, tatang. Kasan mo matyamin? Dekiti mat saglala ka ngamin dayjay. Bamta gumatang tanto. Ang tiket ko, tatang, kititi, nalagda ko ma. Mabaling nga siya tutagpili iti gatangin mga sapatos para kanyak. Agpapadalaang met, anak ko, dahil kita nangina kadasaan nga nangina. Nagan laang met timang pangpangina kadagiti branded nga anak nga sapatos. Ngangim, nalaglag damit laang no branded pa, tatang. Sangag pa iso data. Kesa gumatang nga iti sagdo 2,000 nga sapatos. Kesa dati 2 gasot lang nga sapatos. Kung naperdin to dati sagdo 2,000, di kam to pinagastos ti 2,000 nga. Igatang mo iti sapatos. Tikit ko sawin, no maperdin to man dati sapatos nga saglalaka, mabaling kan to man gumatang ti sabalin. Ang tatang, kanain matlag perdit sapatos kon. Pati ti bag ko. Dapay butbut nan tatang. Gumatang ta kumamat dati nangina tatang tapno nalaglag damot laeng. Ha? Ay na, adalaking ka mangusar deta anak ko. Bamda gumatang tanto iti nalakalaeng yung nalagda. Sakto ti mangpili. Ti sigurado nga nalagda ti material na. Tapno no saan nga agperdi adagos. Sigurado kung madati nangina tatang. Alang nga tatang. Ay na, adungar ti paggastuan tayo anak ko. Kat na di pa nakabaybayad. Di tayo pa nakabaybayad kadigot utang tayo. Kat agur-urnong tayo pa para iti pagpatagdar iti balay. Iso nga ananusang pala digiti saglalaka. Urita, ito no makabayad iti utang. Urego igatangan da kanton iti nangina. Wen, malasaan kan ngagliday anak ko. Imbag ka pa'y taadala ta igatang iti baro nga sapatos mo. Di kita dodo maawan. Isungan anusa man ako. Sige tatang. Agpawit man no bigat ni Selyan, saan ka de? Uwan nang. Ay kat ikanak to nga ron ti pagpalengkek anak ko. Pag grocery, kanigatang ko kadagiti sabon, paglaba, kin paginaw. Wala, nagalisto ata. Basit mo titidad mo kanyak. Sige nanang, kita ito no da mabati. Ay niya, agpay ko nga, kita ang pala nga umuna. Iyon unamon para iti abasto tayo. Tayo so tinaskan. Ang magbayad kami nga ron iti utang nanang. Sa bagay, dandanimit ko di mabayadan nun. Ken mangibati ak para kadati igatang to iti materyales. Wen angim una kumamot iti para iti kanen tayo, ti taraon tayo. Sige nanang. Ited buntaon, dahil makabulan nga usarin tayo. Ha? Katuan, mabayag to man nga agpawit ni Selyan. Kita ito nanang. Anusan nyo pala yung uri pang makalawas lang amin tigatangin nyo. Kaapay nga may. Saan ka di nga nakabudget mo daytan, taday mo tinagsaritaan mi idiki ni Celia. Nga ibad budget naman iti para iti abasto tayo. Apay pang ipanam. Ha? Anya ti kayo sa unanang? Ay. Numanan adag sangpet nga delivery rider. Numanan adda parcel mo. Anya dagajay aya nga orderim iti online. Ay saglala ka la dagajay nanang kasapulan laing iti motor ko. Anya una empay dayta motor bon ngem iti kanin tayon kanin ti pamilya mon.
Nasisita mo di dyan, nanang. Anya ko ba't nasisita? Papintas ka nga, papintas na motor. Ay, sagmamano di kita katgatangem. Amangan mo't nung nginginaan, dagita nga kabit mo yan ta motor mo. Amo ka diti asawam, dayta. Ha? Kuha. Una, ibagbagak mat king kuha na nanang. Kun, saan mat nga nangina di jay. Kun kasapulan mat di jay ti motor tapno no ti kasta. Nase-safe mat la ti panag-drive ko. Oh, nase-safe. Bagam kit di Kasla kalabaro pa'y laing nga agpapapintas iti motor. Makipimpin na pintas ka siguro Saan mo't nanang? Malangaro nanang. Makaturog ako. Magsarita kami pagin ni Ruray ka tumawag ni Celia. Oh, kita pare. Nagwagwapo man itan. Ta nakakarbon deta. Pairings moon. Buwan nga rin nagpaiso. Sabali tilang ano nakakarbon. Kat talaga Oh, carbon lodi ko naman. Sana all adat abroad ti asawa na. Ha? Ay kat nangina di kakasta. Buwan nga rin. Maudi dito yan nga. Gastusek para di dito yung motor ko. Tarog yan mi matin ti agurnong para kadati pagpabalay mi. Anya? Ay, adupay ati mabalin mong aramidin dito yung motor mo, pare. Nagwagwapo man nukuan, anya. Igatangam iti napimpintas nga mapler na. Igatangam iti pipe na. Dati talaga nga mangig, ti buo nga barangay, no, agpataray ka. Ha? Gagwapo no ka. Tataliyawin ka pa yun, no, nagbut motor ka. Kuha. Adala nga rin abroad di bakit mo. Anya ti problema, maya. No, syakla ko matianda ka, abroad ti asawa na agad. Diyos ko, nakapinpintas ko mati motor ko. Lalala. Taik to pare. Uy, narugyam lang aro din. Ituloy-tuloy mo. Kasi no, nakakarbon ka ngagpaiso. Napintas ta shocks mo. Napintas pa ta mags ta ligay mo. Kurang nalaing nga agad. Sukatan pa iti ananan. Taligay nan. Dagati nanginginan. Tapno nasesave ka mo lang, nakapkapat. Kaya importante, pare. Importante lang unay. Deta break mo, sukatam tupay. Ha? Nakadumit lang unay nga gastusin, pare. Agad ang problema. Adala nga rod, ta abroad, ni bakit mo, kunak tumanan. Sige. Sa bagay, mabayag mat peti, kontrata ni bakit. Iso pa ya. Kaya numalpas kontrata na. Di agsublin to man Oh, baka saan to lang ang mes-mes at motor mo, pare. Baka adunton. Api nga na. Oh, api nga mas daw ka. Naibagag ba't hindi na minsan kinkan? Nga napasapa iti panagbakasyon ko. Taagbakasyon maddigiti amok iti sa bali nga pagilyan. Agwa. Saan ka di nga? Naisapa nga rod. Api kas na di ka excited. Saan man? Oh, ureta. Adamot ti naurnong ta para iti pagpatakder ti balay. Mabalin mo lot ta siguro nga rugyanan. Ta nakasarita kong dagiti amok. Nga agrenyo agiti kontratak. Ha? Kwa. Naskin ka di nga irugitan. May met ko man no ti tuloy-tuloy to ti panagpatakder ta ti balay. Nga saan to nga pangtipangtidlaan. Anya? Adumat ti amok di na ipaw itkungking ka na nga para iti pagpatakder iti balay. Eksakton to nga rod. Malpas ti bakasyon ko dita, agsublyak dito O di tuloy-tuloy to man ti panagpawit kung tapno saan nga agsartin ti panagpatakder ta ti balay. Tapno tuloy-tuloy la ta trabaho da. Kwa. Anda ka di problema. Ay, Waldo, iba ka man kanyak. Ti anya? Sigurado ka? Nga ur-urnongem dagiti ipadpadalakking ka nga para iti balay. Kito na. Ada di dyan, nakaidulin. Talaga? Kat apeng nga kasla, di ka excited nga marugyanan deta nga balay ta.
Sa mamot. Sige. Parugyak to nga rudan. At pagatang kanton, kadigiti materyales nga kasapulan. Ken, at damotin iti nakalaan nga para kada ti labor. Nagiti agtrabaho. Sige. Bidayo mo na bigat, agpawit ka kadi. Saan pa ilang? Ha? Agur-urno nga karo, ti isang pat kunto dita. Yan, tangay agawid ak tumaten, kalpasan ti nasurok makabulan. Igamaklatan, ayawid kunto. Sige. Ala na pare, gatangin man lang yung motor kong pare. Urita na papintas ko matan. Ay, awan igatang ko pare. Abumbat nga, nanumulaing mo tibiyag me. No kumala, dat abroad ti asawa kakit. Ikarigatang nga, gatangin deta Nagwapon to pa eh. Ngapapi kami nga lakong pare. Kit nakagwapo tayo yung motor mo. Kasapula kami pare. Agawid kami ni bakit ko. Sigurado nga sa pulin na, dati impaw-pawit na nga pagpatakder mi ti balay. Anya? Kat, ipagamaanga na usar mo tiyan ti motor mo. Dahil nga rin ti problema pare. Saan na nga mo nga ginastusak dati yung motor ko? Iso nga, isa pulan lakman iti bayar ko pare. Ilakok laing dito eh. Kita. Agure ka pare. Gatangin tayo iti alang tatana. Ilako tayo iti 30 dito eh. Ha? 30? 30,000 pare? Kito na. Agam nagdakkel tinagastos ko dito yung pare. 30 di pananggatang ko iti. Sa ingatangak iti baro nga shocks na. Ingatangak iti baro nga mags na. Pinakarbon ko pa hindi kita pairings na. Kada nagsukat amin digit nagato ti aksesorya na pare. Mano ko mat nagastos kon. Ay kit. Alis to laing nga malako pare. No nalaka. Awan narigat makasabol iti bayar no kasta nga nanginat unang pare ngem amutamat nanginamot nga talaga digit na ikabit nga part na. Halos 30 mil mat tinagastos ko nga pinangpapintas ko ta motor. Ay kit diyak ka mo pare, ipadas mo No, adda masapulam nga gumatang itinangin-nginang neta 30 mil ibagbagak. Anya? Anya mat ti plano yun, ito sumangpat ni Celia. Saan ka di nga rugyan nyo kuman, tibang patakder ti balay yo? Oy, Waldo, sarsarita ka! Nanang? Ay, hapo, itayak pa lang agsasao. Di ka mo't gayam dumdumngeg. Anya ayat ipan panunutan. Itay mo pala nga takal-takalon na talabay mo, di ka mo't la isubon. Ada ka di problema baraw. Ti kunak, di mo ka di perugyan ti agatang iti materyales. Tapno marugyan mo tan, data pa nagpatagdaryo ti balay. Di na magmangkanyak ni Celia iti nagsarita kami no napangkanagatang iti materyalesan. Saan pa nanang? Iururay ko ngamin nga. Anya iururay mo? Iururay ko bareng no lumakat presyo dagiti materyales. Bigla ka din nga nagnginan, ngimina da amin. Anya? Ay. Agpudno ka man kanyak, Waldo. Agpudno ka kanyak. Nanang. Nagastos mo, dagiti kwarta nga impaw-paw iti asawa para iti pa nagpabalayo. Agpudno ka kanyak. Ha? Saan? Anya nga saan? Di ginatang mo dayjay motor mo. Sa bali tilangana. Ang kalpasan iti sumagmamano nga bulan. Kasla saan mo nga isut langana. Ay, agpudno ka man kanyang. Isu ka di tinangipanam ka dagiti kwarta nga impaw-paw it di selyaking ka. Saan nanang? Basit lang. Anya nga basit?
Halos mamitlo, maminupat, kadalawas ka dagsangpad nga order mo. Nga ikabit mo yan ta motor mo. Saan kayo madanagan, nanang? At dati kwarta nga pagpatakder iti balay mi. Ay sigurado mlaeng. Ang mga kat no ag problema kayo nga agasawa gapo kaday tanga nga aramid mo. Kasti ko nanang, awan di pagdanagan nyo. Nasayat ba't alakay no nakagatang kan kadagati materyales. Eksakto nga rod. Into no sumang petak. Uray. Adda akton ato no marugyan tayo. Huwag bakit? Kung nakmat king ka, awan di pagdanagam. Alang nga rod. Naragsakak launay lakay. Tamarugyan tanton ti agi patakder ti bukod tanga balay. Kat kumusta kay Mat? Kumusta Mat ni Joy? Nasayat ba't bakit? Alang nga rod. Kat ne. Inton lawas nan, ti awid ko dita. Mailiwak launay kada kayon. Umay kanto sabtan di Manilan, bakit? Ay, nasaya, ano kasta? Ala sige, agbatin to lata ni Joy, uray tadamat ni nanang, narigat agbiyahe. Basta, sabtin kanto di Manila, tagdan tanton ngagpa Ilocos. Sige lakay. Maturog ta nga rodan. Good night. I love you. I love you, bakit? Nagaragragsakak bagat adakan. Si Mangpit kan. Ore mo tsak lakay. Maragsakan akmat, ha? Ay, nakaawid akmat laing yun. Kat makadin na kayon. Agdaretso tayo di terminal ti basen, taagawitan. Ha? Kuha, Narigat yung biyahe ta, day trip. anya? Into no bigat talatan, ngagbiyahe. Anya tikit mo sa wen? I mean, tuno parbangon ko na kumawin at tuno tinga trabi eh. Unang nga, excited akla unang nga makaawi din iji lugar tayo. Takay kun nga makita ni Joy. Kwa, nabanbanog tagbiyahe no kasto eh. Iso nga, madamdama talahin, into no rabi tala tagbiyahe. Kat anyang orte ramitin ta? Kwa, ada pa pananta. Ta, iso palat paginanaam, paginanaan ta. Ta into no rabi eh, isuntot pa nagbiyahe ta ngagpa Ilocos, bakit? Ala sige nga ron. Ala, makaamo ka ordi ko ti bagahe kon katadagsan. Taxi! Taxi! Ije man sogo! Manong, kuya! Api nga titimayan ta. Ay, isupay ta pag-check-in ta. Manulaing mat. May hiliwak karot unay king kang bakit. Kinagina nata pa Luko ka Kahit kung amin, nga pagsangpat mo, maarakop ka adagos iti kastoy. Yun maagkang ka bakit. Di ka lang makururay nga makaawit ta di Ilocos. Saan nga rodan? Kahit mo nga rod, iji uneg ti bus, ti pangarakupak yun pangagkaking ka. Saan na mabalin, Iso nga rod. Nga umay talata dito yan. Tayin to rabi itang agbiyahin. Sika nga talaga, Waldo. Aguri ka. Apay, Mabisina. Mabaling ka dito agorder dito eh. uwan adad ti may nun eh. Ang madamdaman to. Sa bali pala ti ipakan ko kayong ka. Bakit? Sika nga talaga.
uri aguma kantot makan madamdaman. Aguma tanton ti makan. Ang si kamang pela ang ti kanek bakit? Uy, agulik ka. Abay. Kat siyempre nagbiyahe Jak pa'y nag-amlatan jak pa'y nagkaukaw, nagpawpaw. Bapay amlatan. Ala, ano tikit mo sawad? Kaneklata uri di mo bugbuguan bakit? Uy, si Kawaldo. Excited ako launa yan. Kapay lagbugo-bugo dito. May katito. Ay, Waldo! Waldo! Ay, na Diyos ko. Imbabang mo dito. Pantalon ko. Ay, kituan Excited ako launa yan. Ay na. Wow. Dua tawin nga di ka nakita. Anya. Dua tawin nga di ka mo't naagkan. Api nga kasarsaritam dito. Mamis ka launa yan. Ay, Waldo. 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 Talaga nga din ang baliw ti raman na bakit. Uri no dua atawin nga sa bali nga danom ti nang pinangkaw-kaw mo. Uri no danom iti sa bali nga pagilyan ti pinangkaw-kaw mo. Isu ti raman na. May iliwak launay bakit. Laka. Good. Si kama mo ti pakanek, bakit? Ingkapi buguan mo't Nag-unfair ka mo't Siyak, uri di mo na binugbuguan, kinang ko. Si ka rawat ka ita. Kabuguan. Anya, jak kayat. No kahit mo isang rekbulatan. No malpasan. Ang no ipakan mo kanya nga dinabugwan. No way. Gari ka ron. Tayo nagbugwan. Nabugwa ko na. Apay. Di mo ko na inaagkam dagi di bibig ko. Kalpasan nga kinan mo deta. Amumlatan nga dinabugbugwan. Good, api ko ma. Kaya, nagaryak kasi ka. Sige. Kanamlatan nga rodan deti binugwa. May iliw launay king ka dito yan. Bagay. Apagbit lang Unay mo tapagbit lang dinto nga dua atawin nga di mo kinkinan. Mailiw dahil titarong ko kang kan. 1 minute. Sige. Angim. 1 minute kim isagad mo man. Baka nakadimdim ang tinggam. Ala na mailiwak launay king ka. Alawin na yun. Sige. Urek lama kaslak lama alinon. Ti kinabayag na. Kitain. Maltutan ka pa yun Di ka na iruwaman. Bakit? Nalpasin ti 1 minute. Ala, umikan. Rumabaw kan. Sige. Diyos ko, naglamuyot, isisirek na. Dito yan, bakit? Baka mapasarunuan ta ni Joy. Saan pa lang kat agabrudak pa agradyo ak pa iti kontrata. Uwin kaya man niya. Sana bale. Saan kong iputputok iti uneg. Ang sigurado ang mga numakargaan na. Kadak na ituloy ti panagtrabaho di abroad. Uwin, sige. Waldo. Celia. Waldo.
Waldo, irwar mo sabi mo't putugin ang unig ko. Uwin, dahito yun. Ay, nagrigalag sa apple kwartan. Anya? Pakawalan na kumabakit. Mabaang, ilakok tumot na dayta. Ito tinagip ipanam ka, dagat tinagbanbanuga ka? Bakit? Pakawanin ako ba? Ilakok tumot na dayta. Ilaklakok pa ikidin ang matigumata ang gaputan ng hina. Anya? Daytay! Saan mo ka datayalit ang motor? Daytay! Tinagip ipanam! Saan mo ka datayalit ang motor? Bakit? Nangina dayta! Mahal, hindi na gastusa ka motor. Ay, salbag ka kit di ka ubing. Lalaki. Nanang. Day takit motor. Nga ginasgastusam nga dinadaal ti asawam ti sangsangitam. Kasano nga jak sangitan, nanang. Nagdakkel ti nagastos ko kanita nga motor. Dinadaal lang ni Celia. Talaga kit di nga langgung ka nga lalaki. Di kit di sangitam kumaakad. Deta, pinagtalaw ta asawam kinta anak mo. Katuri mo siya ka talaga akad talawag ka. Takastamat tinaramid mo. Ibagakbat nga ilakok, nanang. Tapno mapasublik mo lang dati. Nagastos ko. Angam, di mo mo't malako-lako. Nanang, awarin di motor ko. Sayang na di carbon loading Nabandalan na pinarpaparparin. Bakit maganda na bua? Nagsayang nga motor. Ay niya, sayangam ta motor, di mo sayangan. Dagiti aginam. Ay laglag uresyak nga inam, panawang ka pa yan. Ay niya. Ay, Diyos ko. Kasi yung kasla agluluken tiriknak. Kasla agluluken tiriknak. Itinapasamak. Agbayso nga adda nga sinangitak tay motor. Ang imedi agangay. Naamiris ko nga nagdakkel ti biddot nga naaramidak. Di ta mapangkusukunin dagiti aginak. Di ta mapanak agkid daw manen ti pamakawan ti asawak. Ngem na pa ayak laeng. Madanaganak. Naamangan numamin pinsanen nga. Agsina kami kay di Celia. Kasin yung anya ti Rombe nga ramidek. Nadadael matintay motor. Do ilakok man. Nalakalaingin. Baka piyesa-piyesain dalaingin. Anya ti kasayaatan nga ramidek tapduno. Malunag tirik na ti asawak ket pakawanen nak. Kadag subli manen iti denak kasinyong. Amok nadagsen ti naramid ko. Amok nasaan ko ngayon patag ti sakripisyo ken bannog ti asawak iti panagtrabaho na iti balasyo taaw. Nagbalinak nga selfish nga tilaeng bukod ko apagragsakan ti pinanpanunot ko. Nga inimimutak pa iti mismo nga anak ko ayat ko laeng nga mapipintas ti motorsiklo. Angem naladawen ti amin kasinyong idi ta maamiris ko. Ay,
No aping amin nga nagpigsa, tiguyod, dagiti sugsug, akas kadati katrabahwak. Aping amin, nga no adadati banag nga makitam nga kaya't mumat nga maadang ka di mo pampanunutan ti consequence na di mo pampanunutan no niya tagbalin nga epekto na timit ki dibidot ko no apay nga jak impudno kin ni Celia nga nasapsapa taamangan no napakawanak ko maadagos dahil di nga ro ti pakabuklan ti pakasarita akasin yung amok nga dakkel ti basol ko dakkel ti bidot ko amok nga kaguradak gapo iti data nga inaramid ko. Yung sabi ko tamay kandaklata iti balakad. Sabi ko damat na ibati na nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag dati nga pakasaritaak, kandag iti padak nga dimngay ka nagbuya. Iyon akong tagyaman kasinyong kadig iti makaited ti balakad, ken agyaman aklaunay ken ka, ti anos ken laing mo nga nang ibasa ken nang tedbiyag dito nga surat ko. More power to your program and God bless everyone. Tuyag bababawi a pagaya mo, Waldo iti Ilocos Norte.